pacto de confraternización en que Euskal Herria, Cataluña e Galiza, representada naquel momento polas Irmandades da Fala, partillaron por primeira vez os intereses e as preocupacións políticas, culturais e lingüísticas comuns. Galicia non te puderon calar nin te claro, se non cantas polo erguido, asumías polo baixo da bre... I si tenim història, tenim futur. És per això que ens sentim especialment orgullosos de tota la tasca que estem duent a terme aquests darrers anys, Plataforma Llengua, Amesa i Consell LUA, amb tot iniciatives, amb proposicions de llei al Congrés de Diputats, amb manifestos i posicionaments conjunts en els diferents moments importants i també aquests darrers mesos amb totes les gestions vinculades a la tramitació de la llei de l'audiovisual que es va aprovar al Congrés. Las entidades que hacemos nuestros estos principios reivindicados por Castelao el 2 de abril de 1933 en Bilbao, en el frontón de Euskalduna, y continuaremos trabajando sin descanso contra esa uniformidad que nos quieren imponer. Os dereitos lingüísticos son dereitos humanos. Podermos vivir e usar os nosos idiomas en todo e para todo é propio de sociedades realmente democráticas, porque con Castelao tamén acreditamos en que unha lingua é a vida e a esencia da democracia e é a executoria de todas as virtudes dun pobo. E tamén acreditamos en que ningún idioma alleo, por ilustre que sexa, poderá expresar en nome do noso os íntimos sentimentos, as fondas dores e as perdurables esperanzas do pobo galego. Se aínda somos diferentes e capaces de existir, non é máis que por obra e graza do idioma. Visca la lengua catalana, gora euskará, viva a lingua galega, avante Galeusca.